Amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda si inyandiko gusa, ahubwo ni icyizere cy'amahoro. Aya ni amwe mu magambo Perezida Tshisekedi yavuze ubwo bari mu munsi mukuru w'ubwigenge mu gihugu cyabo. Muhawe ikaze. Muri iki kiganiro turibanda cyane ku magambo akomeye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ubwo barimo bizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge kuri tariki nyine ya 30 z'ukwa gatandatu 2025. Mu ijambo ry'isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ibirori by'uyu munsi bifite impamvu idasanzwe kuko bihuriranye n'amasezerano y'amahoro y'amateka aherutse gusinywa hagati y'igihugu cye n'u Rwanda i Washington muri Amerika. Mu buryo budasanzwe muri iki gihe cya vuba, muri iri jambo rye Perezida Tshisekedi ntiyigeze ashinja u Rwanda kandi ntiyavuze ku mutwe wa AFCM 23 uvuga ko ugenzura igice gifite ubuso bwa kilometero kare 34,000 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko ayo masezerano ari korosi by'ingenzi mu kurangiza amakimbirane amaze hafi imyaka 30 atera agahinda mu burasirazuba bw'igihugu cye, yatumye miliyoni z'abantu bapfa abandi bava mu byabo. Yavuze ko ayo masezerano afungura ibihe bisha by'ituze, ubufatanye n'iterambere ry'igihugu cye, akarere k'ibiyaga bigari n'umugabane muri rusange. Yagize ati, aya masezerano si inyandiko gusa, ahubwo ni n'icyizere cy'amahoro ku baturage ba Goma, Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero, Ituri n'ahandi hose hashegeshwe n'intambara. Perezida Tshisekedi yashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Donald Trump by'umwihariko. Yashimiye kandi Leta ya Qatar na Emir wayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ku bwunzi bwabo bw'ibanga bwafashije guhuza izi impande no gufungura ibiganiro by'ukuri hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Perezida Tshisekedi wigeze kurahira ko leta ye itazigera iganira na AFCM 23 akiri perezida. Ibyo ubu yaretse nyuma yo kubisabwa n'abahuza banyuranye. Muri iri jambo rye yirinze kuvuga AFCM 23, ahubwo yagize ati, ibi bikorwa bya diplomasi bishingiye kandi ku biganiro birimo kuba i Doha muri Qatar. Intego yacu ikomeje kuba gusubizaho ubutegetsi bwuzuye bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu no gukora ku kugarura amahoro arambye kandi asangiwe mu karere kose. Ibiganiro byaberaga hagati y'intumwa za leta ya Kinshasa n'iz'umutwe wa AFCM 23 i Doha kuva mu ntangiriro z'uku kwezi byabaye bihagaze nyuma y'uko Qatar ihaye impande zombi inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro, igasaba intumwa zari i Doha kujya kuvugana n'abakuru bazo kuri iyo nyandiko mbere y'uko zongera kugaruka mu biganiro. Mu ijambo rye Perezida Tshisekedi yavuze ko bazakomeza gusaba ko ubutabera buhabwa abagizweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko n'abakoze ubwicanyi bazaryoza ibyo bakoze. Perezida Tshisekedi yavuze ko ibibazo igihugu akuriye gifite bitarangirira ku mutekano gusa. Yavuze kandi imiturire y'akajagari mu mijyi, kubura ikinyabupfura n'umubyigano ukabije w'imodoka i Kinshasa bituma ubuzima bugora miliyoni z'abaturage. Yavuze ku ngaruka z'imyuzure iheruka gusenya byinshi ikica abantu, abandi bagahunga mu bice bitandukanye by'igihugu no mu murwa mukuru, ubuke bw'amazi meza, amashanyarazi, amavuriro n'amashuri n'ibindi. Avuga ingamba zitandukanye bafashe. Yongeraho ko leta igiye gusinya amasezerano atarabayeho mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro azatanga imirimo ibihumbi byinshi nk'uko abivuga. Yatangiye agira ati, azaba agizwe no gutunganya no kongerera agaciro amabuye arimo umuringa, copper, cuivre, cobalt na lithium. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bavuga ko hari byinshi bidasobanutse muri ayo masezerano avuga ko leta ya Kinshasa ishobora kugirana na Amerika, ndetse